mani pakliya lang athar sang ho dake ke thekere tumang se na mo pen pula list ki pilo blom de porta ke pilo damani la no yo damani mobile on search ma a lease is a legal agreement between the two parties specific period of time in exchange for payment rent lagi nami lama ni nilai itu kali lagi nami pula porta ko kalang leti patah apa periodic lagi ejat lo kali ejat lo lagi patah penis ejat lo patah ta annual patah puji periodic patah puji lagi ejat alam lo lagi ejat alam lo lagi ejat alam lo lagi lo cini ni pulutan de lagi kali pubombo lagi kalang lo lagi lo lagi agreement de pu lagi la sini tu ni pu non directly tu nang ni pu dunde pu mati di mati hala MOS ta cini dona lang hala MOS ka je tok MOU je tok ya pata cini dona ni la si lagi list pen pata ke ejat lo lagi kali ejat lo ni litunge training ke enlong tanga tumlo la hiwa alam ge list pen pata ke ejat lo list na ilitum 30 years puji 1 year puji pata ta 30 years puji 1 la si nya tu ilo nya di pata pu nya pu ke period pu apa lagi ejat alam lo ti lagi list ke kaya chok lo hala dak chok lo period ating pen pulo ko mati yes kalang lo la tu ke pata is a legal agreement lo yes lagi khajana pinangi gente khajana pibom ko gelasi apen hala kipi hota lata longling picheng hot ko pumeon de hala premium pinangi ke ben la phi ke pata khajana pibom ko har he lo tax lo ejat pe anam lo lage kali lo ti wanni lida labang ni hian ko lo land and revenue law ni tu prohibit lo kente ayu thade nang katidian bang lam than wa ta nang so jum che XCM ke mata ngali ke tai for election through hai ni hai hilang le XCM option de ki ta nang so jum che over smart ni heda ke nang hande to la meeting ga dihan ma dakana organization ke wa tumda ka engage mati dak channel पर it is not matter of job we have discussed serious matter nang itu nang hande to la mai nang biti ma kali lo ti sitan ni lifana la ka lo lang ni lininge nang kok lati nang hande ga dak nang ide lo ke kali lo ti la se kali dolang ke te ka tum dolang bang ni hai heda tum doji hala secretary joint secretary to mai ke chini ji hala principal secretary ta chini ji lagai la ta ka ho kalang lo tani litu me chini de ke ninge nang kok lati lagai galda dojo nangi pulo de lagai litu meeting da ke do dunia kam wede ko lagai setan ni litu ne ke pulo list ke pinang ne hando list ke pi pulo de lagai pata ke pilo lagai la tu ka ho kalang lo lagai Yes, sir. Kachini pamboy dia. Taman ini tu main ke thebet lo. As per Assam Land and Revenue Regulation 1886/62 and Materials Transfer of Land Act around 1959, also around if the company owner is Karbi ST, Rotante Rotange Pimun, Bonse Tome, I am to work company, Puyong Z, Ban, Asu, Rotante, Long Layer Pante, Transfer of It, Tome, Lisa Pante, Piu. Osi, Nakila Garon, Osi Tokalo. List ke transfer ka 5. Transfer ka 5. List pa ko si galigya nila. List men kota di ka ko si galigya nila. List men kota di ka pila. Kami ko ni ano list na legal owners kasi na pota na legal owners mo te.
Kalang lagi. Define tu nak lagi. Define reality list pen patah. Lah si non hala si tiang long pen ni ta list si English pen top ti lo ti. 10 years non. Sini kau nak tu 50 years masih. Oh, 50 years soalnya pia aja kau ngavele itu patah gelong 30 years sana. Ande pusi 50 years lagi piun po. We have got no right. Hari ini tu different tu. Do te lagi do ji seta la mange list pula te patah lo. La hello ni kuang tung. An pe list ke pinang ne pula. Yang si खेती के claim ni pute amethang private domain patah PF no nama tu papi claim no nada. Condition tu pina ada condition ada tu mana ke condition tema asal tema. Industri mana claim itu ke? Ini lo list ben patah ke jaga. Ya condition pina pun nang list punya portal punya kupilnya. Tanda putar pia ka mai mati. Itu ni kan kontek bandingkan itu. Nang fan sudah nang industri di kita nikan bokan kone itu betul sih nikan bokan kan nang industri ke claim deh untuk jadi mati. Tapi nikan korban itu kontek tu tombak ko masuk peng sih. Alat tu fan nikan kontek peng lalu ada kong ke kampung situ mati. Kampung situ ada kong ke. Itu apa nang yang hidup dulu. Mortgage kuno, lease kuno, patah kuno, jak kuno, kita lagi ningkan pengkek pak, sini kelong pergi sini, pemana dak industri pen ya pak itu, lagi, lagi pegang, ini nula, industri punya lagi ningkan pot kayu, bikin naik, mesin jalan ni, atau jalan ni, lapor sih, ningkan pot kalau ngepek tu ke bangkang kan. Number one, sidani di sini bagi industri ini punya limit sih mana perlu mati. Industri ini punya malu pempo, kumpari tu sih mampu, kumpari tu mangga onget itu kumpari tu bagi. Mana lagi? Mungkin non-tribal cuma pan ke, dan longnya kota tak pilih ibang mati. Number two, that non-tribal farm only transfer only. How they do document money transfer only. How I am India, India, how long second also. Number three, India on Market Gram along level. That bukan untuk apa? Nang dibayar sebesar, nang people lah, mana lah sosial people dah, natul ham kumai. India mana dua nama, Gram tu. Ambil, tapi pulau six long tu kau. Ini sakit ke pulau? Jauh lo lagi apa? Ada orang siapa ke? Itu misal tu pak ni mana? Lama. Ada kuki mana? India lah, Independence Act 1947. Ada sih orang tu. All British agreement kado kami ke 15 August 1947 kami berpangkat. Shall be ceased automatically. Kalah. Lahir British Parliament masih kaya. Sita itu nanda masuk berangkat itu untuk kaya. Industri temporary bang. Kita jawabnya masih. Siapa bang yang lagi power dan lain. Mungkin ada itu yang lain mah. Bukan itu mana. Ada itu yang lain mah. Bukan. Ada itu yang lain bang. Kamu bang. Kamu berat. Nih dapat kita tak. Rengkau ini mesti satu orang yang nanti nasonga, alam nasonga, darong komand di pulau Jadi siapa tujuan long, dirinya bak tujuan long tak, lalu masih income long, sudah. Kalau dengan itu, mau suruh hendak Islam, ni Islam tu, tak kituan. 100 hektar nak pinai. Ni tundak saya tu, tak kituan. Sini pulau Adivasi atur mapang wangge pin tak dongle email sa ek bangdo jongma amar tu berbeda kondisi lah hello dah langsung lebar jual Adivasi lebar tu masih jual betul
Rakyat demokrasi nan change itu. Lalu si lebar itu jangan ulit. Kalau kini zaman jasa presiden, border area tidak tu presiden nan saja. Itu ni berapa? Nanti, dah kemana? Hak kepada timpan. Saya kan cek komen kan si hal tu manual pak tu deh. Rakyat juga, aku tulisan struktur banget nanti lah paku. Demografi banget nanti lah paku. Lalu si hal suatu ni cek. Kalau dah tu itu ni berarti. Baki dah tu dah lebar tu deh. Lebar dah apa yang nak nak. Tapi tu. Aku pernah cek mana betul. Hal Odisha pun betul, hal Bihar pun betul, West Bengal pun betul. Bahkan Assam pun betul. Dah pun siapa? Dah pun si Kidulong pun betul. Itu nak boleh nikah sampai kantina, nikah sampai cincin pun betul betul. Amai pakai. Allah bagi mang tombong. Mana citi pedale. Lepas mai bangga juda lagi. Asal pasang kadai berapa ni ya? Laso pion se mana debating point do mana controversial do. Orang mana opinion cipin do. Apa yang laso teh melihat dia orang ada dalam sini. Soni mana? Sekarang mana misalnya one round chance piano panitia na laso pernah pikir. Second round tu dah kan. Kali pun teh meeting bangga. Aja jumping energy. So parking lah ni kan. Masuk budi suri nak bila solam si tu cakap kan nak kerja hotel ni dua ken. Injil nak ada berapa berapa injil orang nak bukan jalan. Mani nasi nami mana ni dui belum jalan. Berapa berapa jong ni apa? Ni apa? Kali lo, ni lagi mana? Kita nak apa mana kali? Di bed abang ibu siapa orang cik di bed na mortgage mah, lease mah, hotel mah, kamu itu kalau kita ini apa? Yang si ing tu mungkin dia amat along dia patah along dia pasti ing. Dia kira lu. Abang si nani tu. Ini ambani pan BP ni. Aku nak pen masuk so beri jenis. Ambani kita kenal lu. Apa lu? Iya. Train dan paklang lo. Masuk projek untuk media 05 aku. Detail sebagai sini nelang. Just outline jalan itu mana pilih. Saya dapat detail sebagai kita. Kemidi mah, eduji mah, sokinian mah kita main macam dong dekat tu. Saya satu ni lo. Isi lalang itu memang saya langsung putah. Kalau company pen kopi pihak proposal dong kita langsung putah saya write up. Itu man tidak lo kelonte itu joy kepo kabuji pan. Jadi selam ke we are not averse to the development. We are not against the establishment of industries in country. Sidame isilah ke kerang dengan makai pan itu nak multinational company sigwanji. It will be a mega project. Aswasa project tadi. Apa yang lah tu boleh amang ke pilar. Annual just profit turnover bangke. Lah tu bangke in terms of 1,000 crore, 100 crore sampai apa business lah tu nak claim boleh. Lah si non bangke isi bang pulo. Lah tu pandak dah ke kalian. Dah council tu boleh sia ke dia bangke. Lah so si visit ko amena one company tu setabe si area bangke lah tu mempo. Asal ni licin itu, isi bangkit itu bina gue, like semiconductor at Jagirut. Lah tu ada 500 bina long liquid big hospital. Lah bang bay, only industrial barrel of that's in. Berkene, barber mesin tu pajak tu kalau establishment. Nak kita mesin mesin tu po. Langsung bangkit tu 500 to 1,000 bigas you can consider it. Sida dak jong si batu, ada lagi baki yang bina. Apa yang nak asal sa company kan? It needs vast area, mana 1,000 hectares. Nasona alam. Asal private tu nak cakap pun nampu, apa alam tu dah doko. Setelah alam tu mana, langsung KKM dia bang, kuan nangji kuan itu PG mah. Apa lahir kadang macam ni dah pernah bisi langsung pinang mana pipo. Sedap itu mah ini tu betul ni dah.
press emergency itu pasti jauh हजार बीघा hektar under pete unit. Pindah itu produk itu ke industri development source agency kan. Kita memang already nuat lo solar solar area lo pakai most mana bojan mana vital so area land lo ada ke fan ka to ke hidup area lain tu lah alhamdulillah.